Motor erst, wenn die Lampen über den Fahrspuren grün werden. Scanlines wünscht Ihnen weiterhin eine gute Reise. Færgen er i havn om 5 minutter. Vi beder alle passagerer om at indtage deres pladser. Rygning på vogndækkene er ikke tilladt, og vi beder dem venligst om ikke at starte motoren, før lampen over vognbanen lyser grønt. Scanlines ønsker dem en fortsat god rejse. The ferry will arrive in 5 minutes. Passengers are asked to get ready to disembark. Smoking is not permitted on the car decks. Passengers are asked not to start their engines until the light above the car deck turns green. Scanlines would like to wish you a pleasant onward journey. Oh.